Double pajak. Sabi dapat dia haja. Pero magkaiba dong sa mo tayo sa talangin. Ikaw mo kasing posa. Gabar po sa site ko ka. Ano yung sa ito ngaya? Nasa musalan ka ang kwala. Ano ba ka sa ito ka pas masaya? Mobile malik pasok masaya ni bagay dog kinaras mo ko ka. Bakit mana basta sa atin ka? Hi, Bade, simbolo ko. Hi. Sadi. Hi, Indel. Hi. Hi. Kau terayam kecirangan. Woi, tayo. Baba ka po sa sabi siya. Oh, ay ba mo to? Ano ba sa Sadi. kek lala tong lay ko. Oh, mak. Ya, ko lu ka. Ang sabati girl. Iko, raja ko. Kuri, ini kita mau siap tuh ya langsung tuh bisa mau siap. Happy birthday again. Cake. Ayah. Ih, kamu mau utara lagi kok. Tao kek balnya. Yang tidak, yang tidak. Mami. Dah, ayo happy birthday. Sabi di. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Apa pun suka. Itu dia. To you. Itu tak sapunga sa. Tuh dia, baru tuh dia dari. Kaya itu kan bin mana semua. Kan setunang sana. Ayo, bu mana orang pagi bu sam bukan ngangza, buku ngangza. Ah. Happy birthday. bukan musuh masa. Saya Kamu. Pada mesti kita suka. Terus ya kamu. kamu tuh ke. Mana tadi? Masa saya itu. Ada tuh bak kacang kebang. Rawon. Ini nggak ketemu deh kabel mana nya. Anda guna suka. Gabar ka bade phalja cake sana. Ham je bulung cake to rag liya bade gal bhai. Berkat ini dia. Ego amar bade gal gal ra. Wow. Lalu bade ini ya bu. Am ke blog ni owner. Tay bade, sab bade, gana bala. Gabon tina blog sta khane bagi sakan ke ang sta khaya. Kaban. Len tuh. Udah sih. Kita main bagaimana bade kalai? Ni blog sta kung de wasi deh. Kasne. Mungkin tam salam tuan blog tam salam so sade. Aksha. Ini bawa gede. Bisa tiga. Ini bagus banget punya. Tuh nasi.